Lapenlong ya ka jingyalang jong barok kiseng sain perthai da ka sarkar haswa jong ka dorbar mang tingka ka yeng dorbar parlimen hanong ba Delhi. Ka jingyalang ka baningkong jong ka International Financial Structure Working Group hapo jong ka jingyalam ke India ha ka G20 lapli perdada Menteri ka sarkar Pedang Narendra Singh Tomar bad Upashupati Kumar Paras. Hatripura katarik bakaddu ban penrung ya ka kerteng jong ki kertong na kabenta ban ya khun ya ka election sya ka yeng dorba thauan kalakut no bat lasakhi ya ka jingmi jong bun ngut kinong yalam ha ka limpung ya lekai FIH Hockey World Cup ka Germany kalayo ra ya ka nam ladu hadin khanyo snem da ka bapenrem no ya ka Belgium. Kajingele kai Khelo India Youth Games 8,000 arpuar kabasan kan sa sedang Madhya Pradesh minta ka janmit.